Ni kwati hawa tinda nesa mwanda musesia wa mutongo TV ngwatano ya mukamba na indi nesi avika sa umwena nusu nesa siya vake nye bindeseo ya kunengelelia Mauvoo WINAKE makele maguti mwamba netu na kuwato kwa kunia asomi na ndeki Mauvoo na utuweka wa umbania na unaita wa Mauvoo na naitu kusila ili itato ukenda imwe itano utunenge woni waku yulo wa Mauvoo alato kusomea kiwi onecha umundi na indi kusila mutandao witu wa Facebook na YouTube tu live kwa uno kwitha otono tunenga comment ya kuna tu whether to me so manita wa Steven MUEMA tuina Teresia mwende kuanzia meko na ane amwe malatu manengete witu alatu kumbanesye ne bamwe na dama ya kihumbungene nene niona niyakulia kuyaniwa nundu silanga wa dhwake nukwasi ilobia dhini wa waki wa uo Maminista aratuma wimi ukambane ni maso binzama ya kulunga utandithia wa maleu kubetanga ngangania aimi matetheke. MCA watala Jackson dakane wakuli makudi makimbene matethesye amuma mapatanduani ta kisomo. Na mwalimu munene skuluni wa sekondari wa kaliwani wa kulia andu mango ya lume motethesye kusomethia siana idatu alasi masio matetonya. Vilingi wa Mauvoo Kalivu naende uituma utumani mukube ya mbesi ya Nandero TV na mudhanyani wa umundi nienda kukulia kanano kwa na serikali ya Kenya kwanza evikesi ya maondwala we kwa hata situ ebika mudhanyani wa umundi ni kwezi ya eviki ya nuko na serikali ya Kenya kwanza eviki ya maondwala we kwa hata situ ebika mudhanyani wa umundi ni kwezi ya eviki ya nena na itu naende tuambia Mauvoo silanga munene wa wake kaunti ya Makueni no kwezi wa yasi silingi milioni miongo elendi ni wakimanza cha silingi milioni maana ele na miongo etano kila serikali nene inabadhite mulati undi ni wa mwaka uwa serikali wa mwaka nkilile miongoele na ile miongoele na itatu itinawelobia ikulia kutumika sionde zama mbunge maunduni maki uye weta kana kubena melati menene ya kiumbesa ni kwa dhodhe ya kivalua kana kubaluka kwa waki wa silanga na kwa usilikali ya ile itau kitambesa Benjamin Mwaka ni wakutuambisa ni ukuno ingi kwa silanga wadhake ni kuidhu wa serikali nene ivanie kuvena silanga ini ni vasilingi milioni miongoele kuma kinanduni cha budget yoyu ilevanie kuthela matuku miongo tatu mamwai wa thantatu mwakani wa serikali wa ngilile na miongoele na ile kufikia ngilile na miongoele na itatu mwene kivila wanzama ya mbunge ya maundumaki uno nithio wa miunda mbunge Kagogo Bowen na waithia zama ya mbunge budget swane yulwe tambia ino na kutungia pesa ino. Give an example, the Tuake projects, which is been affected also by the reductions. The project is nearing completion, and so the committee is seeking that reinstatement of what was reduced from Tuake so that the project can continue. Remember that it's one of the Vision 2030 project, and it's a very key project, especially in the water sector, which is going to serve the people of Makueni, Tekitui, and Machakos counties. Zamai ya mbunge ya maundumaki weta vena vata serikali nene viye mustali nwambe milati yake wila viende kwao yuno kana kusia kwama. If the budgets are not going to be reinstated, most of the projects will stall, number one. Number two, there will be a lot of pending bills. And remember, the government is already struggling with payment of pending bills, which is huge. So this one again is going to additional to more pending bills, because majority of the contractors out there, they have raised the certificates of all this money which has been reduced. Kuyanana na komiti yende kana milati menene yakewo tasilanga wadhwake ilunguni siamba kuvi miongo monza na miongo nane ulwa yana kuthela na bayingo bata wa kutilolilovia siake siya maendeo ona edwa mwaka wa serikali wangie na kuthela. These are not new projects, these are ongoing projects. These are projects which are at the status about 60, 70, 80% complete. So there is no need to reduce a budget here to start another new project here when it's supposed to just complete what is already ongoing at 85-95%. Ona uyovo mwene kivilo wa komiti ya mbunge ya budget muyumba wa Kiharu Dindi Nyoro na wateteta ambia yeye wetakana
vaithwa vata mbesa imbingi ila itenganitwe milatini kwa thukanyo ya silikali itungwa ingi muviano wa kinandu syale ya kutumika mbeo wa mwaka wa silikali kuthela matuku 30 ma mwai wa thanthatu. Aiweta vaithwa vata mbesa itumike maunduni angi mavata ma silikali na mivango ingi ila oyuye na wendi wayo ulu wa mbesa ino mbeo wa mwaka mwe wa silikali huungua bajeti mbiele naso mwe waka na o kwambia mwaini wa Mwanza. Nafikiri Wakenya wanajua mara nyingi mwaka wa serikali ukienda ukiisha kuwa basi wanasikia kwamba pesa hurudishwa kwa hazina kuu ambayo ni treasury. Sasa tunaangazia kwamba badala ya tuweke pesa kwa idara ya serikali ambayo haitaweza kuzitumia kabla ya mwisho wa mwaka ambapo ni wiki mbili zinazokuja, heri tuzitoe katika idara moja na tuweke katika zile idara ambazo zinahitaji, ambazo zina upungufu, ili pesa ya serikali itumike vizuri. I can't call them budget cuts as of yet. What we are basically doing is to look at, we are currently on the mid of June, actually past mid of June. When we are past mid of June, the financial year will be closing on 30th June. Once we cross the 30th of June, monies allocated to all the MDAs lapse. Yes. When that money lapses, then it means it was put in the budget, but actually there is no money there. So what we are doing is to be able to work by work within the 30th of June ceiling, so that whatever we are reallocating in between is to necessitate the government agencies to absorb as much money as possible. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Tuisonga na mbe mwana musesi ya silikali itatu siya ukamba kitui na masako na makwene kuisila kitui masako makwene kuisila muviani wa uimini se uvisenza maye mwanya ile kusobya miya ya kulonga udhosia kilitoni cha kumina angangania alama edhitu maikenga aimi na kudhosia mosio mo kwa dhoa wako ichetheka minister atatu muviani wa uimi kauntini itatu ne makulia aimi maiketikile kudhosia ngedhayo na kwa angangania asu na kuikia muisioni wa kwikumbelwa ninza Dan Mongala nukutwela sia. Bishop Dr. Joel Nzomo na ulangi ni minister muviani wa wimiva kauntini ya Masako na nena itina waumba na wimwana na minister sukuma kauntini ya Makueni na Kitui ni walesekana mambele ili wala niosu nikienda kusuvia aimi mailembeta ya ukamba kuma angangani ala methi tumaithoa mausia wa mamundani na thoa utailite na kumutia mwimi lembetani ndathina ninza oni tukulia mbaito wa ketha lilikana kana zia oila yeyoka ya ndu mainjift mayele miaka monza mayele uni kana maya miaka ingi monza tikile ibinda kukethawa kwibinda yayo ko uwe ketha ulilikana no we last year utana chao utanana leo last year ndo ina kindu unaenda kumanda ibalwa kwa leo na kuina uwete miaka mbingi ndu ikuiye anu makwata leo maikathi kutambesa nini negwa kilo cha ndengwa isilingi 50 na wa supermarket ndiao na kithe di mo no mwana di supermarket ngethe ndengwa yendiende kana ngethe ya mtu wa mbemba wendiende kuuke hiki utuma utambemba sia kumbesa nini ni chao na pa ya supermarket idhea na ndengu idhea na pa ikindu kidhea onoka imakuta kula kongino uyanomba kwaku na uwethia ciana ciaku ya keli tuikwenda kamba mayema nondu webu twenda withie agriculture maema nondu wa business withie ni walilia kana agriculture ni bandu tuna kwikia time yaku na mbea ciaku no ikwata chao wikwata faida. So kila seliel tuwe kukasio nundu ituwe sakosea investors na smart agriculture la tuwe kwenda kweka in the 3 counties ni kutuma aimi on the mama sako mambi ya kukwata faida then wa mionda yo. Ni tambila ya dhochwa na kuadhiwa muno ni minister muviani wa uimi kauntini ya Makueni Joyce Mutua unanaki wakulia aimimo kama iketikile ona vanini kuthosia mausia umo mamundani kwa mathoala matailite uneni ula waendea na kwa tomba uni minister muviani wa uimi kauntini ya Kitui na nitwetikilana kana nite konseupya sheria sia kuona ondo tutona kulunga uimi usu nikana wesia kwethia among others ona thoa minimum ula mukulima waile kuiwa ethani kilo cha ndengu nitwamana ailite kuiwa chao
nitukwika masabu wise kwithia nitwamanya mukulima aspend chao aikwata kilo kimwe cha ndengu nikana wise kwithia thowa usu ni informed ni masabu asu twikite nikana wise kwithia mukulima ndekuima wasio pia nitikusisia wise kwithia nitwamanya nao alama wa leu kuma kaunti situ withe ni Makueni, Kitui, Masako na tuima license nikana wise kwithia nitwamanya pala mai na ni mesi miao ila mailite kwatiania nayo na twikite tukwatanie twi county cionthe wise kwithia akulima i county ni mokila na umozi twakomana na timu ya Kitui, timu ya Masako na timu ya Makueni ungwa mubea wa wimi na kitumi kio komanikana ithi ni twateithia imimeitu ithile mazawala mokwata ithe mokwata faida no teithia imi na ithile nitumia ukia kwitu na tukumia nza tweka kila ibinda kutegemea molyo na niyo toka na timu yonze ba directors na chief officers na legal team from the counties na nitwatikelana na twasovia mondo atwale ni kwika kwendeana mbe yu atatua meweta kana itambi ivaniyo kukilanja maundu mani makauntini itatu siokamba na kutetheesya aimi oundu mwana kulunga mathoa na kumina ngangani ala methitwe maithini aimi kwa kumathoya mausio ma mundani na thogolo tailite na ikumilwa ni nthoni ya nza vo ula wiende na bwitina wa andu maketha leu mayete wetulai mayete wendo wa ususia ndo mboso uitulula mboso ekuniane yune wa wando uvo usu wa uthoa leu witu na meiyo ya ikoni ndui kuendea leu okamba withoa na mbesa na meiyo iti uthie ya sokoni undu longi mawaziri maitu nimweka nesa tituye titesi ikunia ya maembe ya ilobika kilo siana na nundu wa task force ila yethiwa maembe mokamba yuime wetwa kilo the task force ila twanthpa ni kuete report in the next 1 month na kila kikwetu no lazima kithia ni chali ni county attorneys nikiende become a cabinet paper then from there it goes to county assembly nikiende become law no alivoti mwana kusabwa ninzamesu mwana yatsa kwa kwi umundi ni kwithiwa ndi vichambungeni cia county na kutwikithwa muyao na tienda with the regulation la cia Masako nicio cia sauga Kitui na icio cia sauga Makueni nikenda withie mundu aithulikila Makueni ewa muyao no na mwe usu kuona no la wi Kitui mwe usu kuona no la wi Masako nikenda withie aimio nthe maitu ni masi wakwiana na miao Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumuva kimanisioni cha ATC kauntini ya Masako. Tuenea na Mauvoo makonete uwimi aimi sub-county ya kaiti ni mathuthu wa makwatiane na maofisa ma uwimi sub-county ni kondo wa kupindwa miti ya avocado kwa kumisingania na muvae ungi wa avocado ula wisikita has avocado ni nthini wa kilelo cha kukileo siao na kuongelanga ukwati wanima ya avocado kaiti ukuli ola umwene MC wa ukia engineer Jackson Ndolo Mwamba na wabisa munene wa uwimi Daniel Ndolo Kalipchalo ni wa Mutunga. Muvae mwe wetunda ya avocado nola wesekanieta as avocado weweta kana tawena soko nzeo mbini na nza wa Kenya afisa munene kana chief officer muveani wane makaundi ya Makueni Daniel Ndolo akikulia nende makaiti kukwatiane na maofisa mandili kasambewe 10 alama vaniwe kutambuka na kutethesia aimi make sioki ndini wa kusinganya mitunda yo ya mevakato niki tukwenda as avocado tutuenda tupindue as avocado la tuithiwa na mugwa ma kawaida ikatupanda as avocado laji na market nini na muna munu ndisianza ta China choru kwenda maitu makaundi yenu na muna munu ngalikwenu ya yulu ya kilungu ke ilima na ngaliko jamboni ngaliko chamuka na kuukia within mabanda as avocado nundu nyakela tuendete avocado inu ikethete mwimi mbesa mbingi egu tuende ku encourage andu aimi maitu mambi obanda avocado inu da as project tunyambie munuku ke yatwambie ku grafti tu train grafters 15 alame udhiu kia aimini maende mama grafti ma avocado mo na kila tu kwika ni taju pevv tuambie inathelile wachumwa
na tunangurabtie twingurabtie maembe ama avocado ngili 5 maana atano emekatu na inya. Engineer Jackson Ndolo MCA wa Ukianthi ni wesese ya kusomethia aimi ila yatoiwa kilala yuani ni wathuthia aimi kutumia viso ya kuvanda hasa avocado ku akiweta kana wanamovya wa executive wa county no kwitha ndu ikithia kana ni mamantha soko ya tunda yi ni wombula kana mena kielelo cha kuvindwa miti ya avocado ila itaeso singanywa mbe wa miti ngili miongo ili. Project isu ya avocado ni one of the best projects so far tunayo ba kisio chakwa cha Ukia Ward. Ukia Ward yena aimi maingi ma as avocado na twende na usensitize aimi maitu nikenda mapande as avocado nundu niyo wemula we na mbesa as avocado ni ku export wa ikasovyo sinu bingi na twetha tutona upanda kwa wingi. Ngavana witu Mutula Kilonzo Junior nuna tu promise ye kana nage ethe musali wa mbe kutumandia market nundu market ni mwe kati wa sindila sithitwe situnenga challenge katika wemula witu tithitwe nawo pa kisio kitu cha Ukia Ward na so far katika project inu ni to graft it over 5,000 trees na umundi ni to release another batch ya over 5,000 science oila siende iminukilie mitile etialite to project by the end of the project ni tutona kwitha to graft it over 15,000 kana 20,000. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavaukia Makueni. Tuisonga na mbe tuthi kaunti ya Masako kwa Boniface makundi maki mbene nemende kaukwata mbau milati ya kimaendeleo isione sia ndwani kipo kisomo kati wa maundu angi ala ni mavata ni ukuli wake Jackson Daka munini wa ndongo ya ala ingi bungeni ya Masako kabindani kala wakomana na NND wodi ni atala pamona ikundi ya mwe ya utande vya hila hapa ni yana kuambia milati maskulu ni maatala. Boniface Lana kundi moya kiene ya utandithia kumatala Jackson Dakani wa menda makundi makiene kukwata mbau milati kwe NND ewetakana vevata makundi ya makethi wa mevula na NND na kumanengi mandula matonya umatethia na kutandithia kati wa NND kana kumavinyi ya ndini wa maundu moma ki ukwati kioko ni cha umundi itetha tatembea maskulu ele meke wethokanio twambea skulu wa Chamulendo primary school pala twethe watu alaunchi kwaka kwa sio chambe omonana na itina twathokea skulu wa Tala Boys St Mary primary school pala twetha twilaunch twambea base ya kuilela matangi kuile tangi ya 10,000 skulu nozu wa Tala Boys wa St Mary primary school. Goal yako ni mabiashara rangi mesmeria wa ward wako watala makakwata kuoko makangwata kuoko kuna development otondo premier meka na kampuni lengi siukete kwika nundu ni kindu ni mutalatani wako woke obisi kadha nukuna biashara tala ni waeletha weki nukilonenga back to society nikena na society ka feel ya kwitha associatewa na biashara yaku Arese kanandi no maskulu kiwa nyove manyo ingeme mamuthame mwanya nangi mumete misi ukwati munini methe wa maenda utethio ateo kule ovikia tongo yonthe na vani vo makundi makiene kano ene nthi malite kwiyumilia na kuendea na ukwata mbau na kumatethe sendini wa masomo na maundu angi kwa uwe langi makuna biashara tala ni ngukulia na mumeyumilie mandethesi Utabank ta cooperative KCB na Equity na Masako Traders na bengi lengi na kunima biashara langi anene ondengu makule mejumilia mandethesi undu dina program bingi ila tetha tendesi kutala twina ando ingi muno andu disabled me need of wheelchairs twina family bingi itetona si need of feeding program aduna siana ingi bingi situmbwe si kundi na day schools si need kutetha ego Mulati uo unengane matangi na siwa wetakana wetethese vanene nthi wa maundu mautheu na kwiswa na maume misio withi wa maskulu maingi mena utalo munene wa manyiwa na marotonya kwenewa ni milati ila manengetwe kelelo kinene cha kwenda make cho na maiko na wea sikia matangi beni ku improve hygiene of the school na ku improve the hygiene of the area nundu yuta school wito wa Chamulendo we population nene school wito wa St Mary primary school we population nene close more than 1,000. Now Chamulendo they men around 700 to 800 pupils. Na school is population nundu they ana mbingi. Ni we now hygiene ya ilo take wa care. Nundu ni school ila si the okay soko atala.
without having a reasonable number of latrines, and even those ones that are there, they are filled up. So we shall be very happy if we have any person volunteering to come and do for us the latrines, because we have suffered for a long time, and we shall appreciate very much. We need latrines for the boys, we need latrines for the girls, and on top of that, we also need a good urinal for the boy child, so that they can be comfortable when they... With that return, we give back to the community after tumefanya biashara, so huwa tunasaidia kutedia siana masukulu, that is, na masibitali wadhiba eka ngundo sibitali pe tangi jebau haya tina wadhieta tuliwapea last year. Watono watakana serikali ya kaunti ya Masako ne kwithwa yende na mulati kunengese masukulu leu na muno ilasia isindika na ilasia siana nini imenda siku kwa tamba mondo make somo ilikana mondo onde na mivango ya serikali ya kaunti ya Masako ne ya program cia ICD ondu governor wa promise ya kunengana leu tunatete leu na nene thiu kama skulu aswele nene thia leu we muthelu na nenge obisi wa governor chune wese na mande na kwibanga governor witu ni mundu wa kunena na kwika na program wesu niende na nokusaubia kwa uchu mwikethansi kacho kila wabina wathanie ni cho kwika sindu isu governor maitethia na mheshimiwa maitethia na ndukinini kila mwetu ni alimu ma support hii na kumwika umecha nikenda to improve status ya education yitu. Matala kaunti ya Masako nyenito aboni mutesia ni muvya Boniface Mutesia angewesu ne kutunenga mwanyo kwa mbose mbaudhi umuoni ni soma mautumani elewa siti Mutongo TV ni Ambrose Kuma Ketanga Mua Hills serikali ya Kenya Kwanza maondola ya dhanete kupikia oyuni yikite ngwatu ni azimia maekane na siasa tuzo kumwena ende usune uoni waku ende utumani wake lewa siti Kenya Kwanza ni matunengi manifesto yo kila matuadhite ticho mekweka ni Victor Wambua Kuma Ndumoni Kalamba Makueni County ni muvyana anda yani okuliti kana serikali ya Kenya Kwanza kila wezi ilasia kanane kwethe yekite tuibikia bu ni yekite ile tatu ukende mwitano ambisi ya Nandeto TV na ende mitandao ya mekumukanile Mutongo TV netusio kadhaiti. Ngezi ya matuko ajithia wa wende yata na usungio ni kava nesane ya iye wende ya nesa mwati kudina ngale wona wa mukanesa utekwa alwa ne bandu mwatungia ngai mubea pe misi kanape uko wende ni sisi mwe na pe uko utawa ya ukos wiwa edwa your family pe mudwana cancer of the colon no zoke do colonoscopy after every 2 years or 3 years colonoscopy after nikatoka simu kana pe that problem kwalwa onethwa ne kindu tayeo ni utuma wekala ukulumene to ububu embwa musi wenu kwa diabetes make sure that they reduce weight odena diabetes mambe kwa sukali waya kakola kinu kila chonde cheu embwa ne chapati cheu kila chonde na mambe kwa more natural food na kana msi at least onethwa ko kana mambe no delay no amekala kinu gaze toka Mauvoo namo komatokite kwa mithemba mingi na mathiana na wethe ya kuitwa kila utawaite ni mituki muno tusome yulwa Mauvoo na uiti tiana sio ndao dimo utiwomi wa mala maingi muno ndo ni nenda kwa mundu mwema nole kundi warm at least after once in a year or once after 2 or 3 years kimchambe ne kana usida ndo mind wa infertility ni chao pekela kitumita primary infertility kana ukeza ndwa asia mwana nomwe pela tumita secondary infertility kwa wasi kana kamwe na ndwa asia inge kila wakwambelelia kwambe ya saili na nusu sia weyo va kilunguni cha uiti WINAKE Faith wa Mackenzie va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo
metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamuka nenyu mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda anaitu maisio sia kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio Evina yu Utongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Utongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mazpoa nithia isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thia jitu ya mazpoa nithia isiovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thia jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thia ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thia ya mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwache thia ya mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene sia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni twasiokithia musia isiana endelilikana kwenda nonena na itu kuzile ile itatu ukende muitano wa mbisi na Ndeto TV ututabia kana kila wesileze serikali ya Kenya kwanza tuibikia abuye la yikite kana ne yikite tusonga nambe Mauvoo makoneje kisomo mwalimu munene skulu na wa secondary wa Kaliwa ward ni ya Muumoni muingia yulu county ni ya Kitui ni wakuli ya Tongoi opamwe na ndomango yo lo malikilele na kumutethesia kutethesia na itatu ila sithi eto sisomea skulu ni obatende bikumana na ucha mwingi ulawe kumbelete mesiyo ukulio uwe ukaitina wa mwalimu kwa siana ilase imoma tena utonyi na ange waunekenda kuikithia nesi endea na masomo lina musangi nukutwalese. Nina kavindani kalato tambuka skuluni uwe secondary wa Kaliwa wodini ya Muumoni walimu uni waweta kana seima amanyiwa ata matena utonyi wa kusomethia siana nitwithitwe twitethie ciana ila ciina mathina mekivathukanio. For instance, nina ciana itatu kamwe kanokie this term na thina wako ni school fees kitumi yake nundu ithe wake ni muau ena growth ya chongo na ndatonya kuthukuma na kenyake no mama onateku tiwendo wokie lakini athukuma bala usiaitu atia mume kula kiuso athukuma ba ndena mbesa musena kedena mbesa kana asomea school ingi na nundu wa kutuma school fees ko inyake ni kwithia no igwa kalua twithwa no twa accommodate asiana cia muthembozu niona mukulithie school or Kabaka secondary school to now most of this term, and therefore biking we beat ata on a uniform to make your mutethesia niwaweta kana mumanyiwa wa keli na mamutha me mwanya utaundu kuelesia na kukuthuku na asema kwa maitonya kwa school fees tukeyito ba twi nyake okila kini atonya kuona withe ni weba na ila tutuma na skulu nundu ba skulu itu toye minzingi cha transport no kibikibi nituona membi twakatuma musi
no katonye membi ka baluka kibika na kakeba na problem ku kathuka ko twina ko ba skulu mwalimu uyu ni wakule ndongo cia kisio kivi kikutethecia ciana sindu isi tacio itonya kwithia ni ncio kwa kana ka muthembosu kwithia no cio kila kingi nundu ciana iyo na cia kala ba skulu galama skulu no ende ni mbingi tukakwatwa matotonyo rutethia wiza kwithia twana tu ko twa rescue kakwithia twakwatwa mundu katethecia ni sawa ka inyake nethe mate na mbesa nethe muo ona teko ona ka tethecio na twakwata na matonyo twa ithe hospitali kwithia no cio nundu ni wandigwe wi hospitali na nda kwata mbesa cia kuthi hospitali membi ukethia no abike hospitali no atonyo tetheka nindetelo cia kwatwa mbau ni Reverend Musyoka Kialo na ula ni muungami wa kanisa ya AIC skuluni ciana vulnerable naendi kwisila usia isioni na ukunikilini na utumini museo kwa sindwila serikali nengana nasa muno mbesa na sindwila ingi pama na fizi ula twasana sekuma kwa asia nitwithitwe tuitumio isu kwambie mweka nengi kwisa kwithia itutonyo kwatilila ciana ila ndinyiku omuno mwekali mwema ni musei skuluni na ula wa mai andu mangoya ula umamwa wa mukuo uitina wa mama wake kuwa kwa ilungu ya Mbewa miaka 10 mama wakwa ni wawaiye naye na matuku awanda na awamituki na awai nitire kuthangubitila maomo no nyento amethaja wana na ninya ni uwea ona ngalikoni ya mwako nonyo wengo kula tio ketha kwa andu mangoya ula na matutete jenga twamithia wana uno ndo nina wana monza kala kakuko ikaminie polytechnic kala kate ke form 3 kamwana kala kate ka school ko lakini uonge we school kwanda kala kate kamundu ke 8 na kange ke grade 6 kange ke grade 4 na kange ke 3 awo yen 05 twamutwa hospitali twamutwa mwingi twamutwa Ngarissa twamutwa Thika atwikitwa kwenda kuno vita ya mutu na yumbeza twa mutwa hospitali twawutwa Guripoti ya Vilingi Mauvoo kuma wardini ya Mumone mwingia yulo kauntini Kitui Nilina Musangi Tuisongana mbe muvia wa ubangi wa masoko kaunti ya Makueni we mwambana ula wa utandithia ni wendeka kwikia kithito ukyanisya ndoto ila wambe isye ya kubanga soko wa Kibwezi neka na kukusia akoni mabiasala kwa wingi kithitoni cha kwikia soko kana sia kwa kuyania soko amwema atandithia sokoni ala methito masia isi so ye nikenda yambe yene kana makwate kiwanza cha kutonyia ni maweta kana kuni anene ma utandithia tamethia wana wia wa kwikia biasala sio nene sokoni uwa Kibwezi utemo bange na itina maeso kimewa biasala sio soko uwa mbeya kubangwa Kennedy Samuel Musembi ni mutandithia wangu wa sokoni uwa Kibwezi ulawe kauntini ya Makueni vaitwelesio mulo vite angaloko kwataka mwana ka kutandika ngwasi yake sokoni muna muthani wa soko ngumana na soko kwithota isa uvangwa twikulia mwende na kwikia biti na uza kwithia masoko ni matengewa myana yani ya uthukumi kwangelekanyira bakitu Kibwezi twina soko wa indo twina soko wa utea chindu nini ta nguku na mazingira ni pota masije twikona ka pandu ba kwitethia ni twale kwitha twina cio siba guguketha ni twatetheka ilingi tukulia munangango ni twongelelwe shedi nitongelelwe miune nundu ba andu nimeva maiteseka muno ala kwithwa na sua jingi kwithwa na miune meseo ndikanela mungoza nyambeza zienu cia koti mwigethe mwoso bandu bathei andu mande na ukwa mwene kivila wako ni mavia salamo thiu cha sindu sokoni ukana Occurs Association Charles Ndambo kinakitwe lesensikeo cia kuvanga soko utasiithitwe ikimokota kwa mavinda kauta itambelo kutoelesya utena kunenga atandithia ivinda yomo taithitwe yivu kusatandithia kwikia maviasala mo manene sokoni uwa Kibwezi maikia kwikia viasala sio na itina kwisa kukimewa zindu cia uya si bandu tithia isa kuiwo getha ni wo mundu alekatia abo pote na kwi atari tia zindu cia sawa kula cia wa kundisese kwa unundu akitumiku kitha ni batomeka tukamandu bandu wethe kila kindu ni cha bango ndula bailite kwitu witha ni tutono tanu na alama za zimbeza na cia court witha mono tanu na thozia kwa kweli witha yuti kulia kwanda yetha ni batomeka alama gwata mongo zete kindu ki witha
ni matushughulike londo lapatomeka ndati kwate bantu tomobanga zindu sana sana wezo ko ito nundu sipesi bala sabia moka ni moka na mazio kwa kiwanda lakini kwanza kitu kiangirambiwe natike kwa mali ya serikali ni kutungwa ni trazani kwe kwani kwa katungwe ndi kibwezi ni the challenge bani tweleza twina bantu twina yate yota ng'ombe na indo kithe bani bateza windo na mabano with a mohulu na kiwanda ni chai andu mate iteo kule lune ambapo no tubuli na nguku ambapo ni sokone na elezwa ing'ombe chao kila kindu chonde kithe wa sokone ni cheleza kivo kwa uno ndo akitumike wewe ni batomeka ipata tondu batomeka with ni tunotashulikelwa tatiba okoti na tatiba abathe na with nitakwata bantu tomobanga zindu zito atandithia sokoni umaendete mbele no siumetokeni Minister Muvene Waithe kana uvangi wa masoko kauntini ya Makueni Dr. Sonia Nzilani ya kuvanga soko wa kibwezi ukati wanekananga loko kusisia atandithia sokoni una kunenga ivu soko ula ni umwakati wa masoko atatu manene ma kaunti ya Makueni kuondea thinoziwe bo munene nundu atatozi ata andu inge mena tuosiki ne makoniwe wethia mundu ake topinga kaosiki kake tuosiki enu cha musi athi kuija musi yu thethia ndena mwana wiya kaosiki kake andu azu ni mokona malanga anga kwa maiti no tuthia nundu ne mapingiwe tuosiki tuona wethia be bandu matuia vabe soko tiko kosobe we soko no tete titona kuya siosiki nundu soko wa kibwezi ni munaikanu othethia kwe miana lakini tete kile tukuia tuko katika sobe wa soko wa malikiti tika sobe wa soko wa andu mangu abala maketha ati yani Delivoti ya Mutongo TV kuma kibwezi kauntini ya Makueni nyoneto wa Ken Mulinge ni movie yake ntwithi kwa kitheka munini wa Musumberi Gathi Gachagua ni wapingwa umbano wa maundu makiwo na utheuko ya Mombasa atometo ni Musumbi Dr. William Ruto umbano uwe na kielelo cha kuongelanga utumi wa utuika kuikithia kila Mukenya ni wakwata kiwo kitheu na cha kunywa na kutumia kindu kila munini wa Musumberi Gathi Gachagua okuikithia kana serikali ya Kenya kwanza ni yumetie kweka Joseph Kitheka no kutueleza munini wa President Rigathi Gachagua ni waigithisia Kenya kana serikali niyumbanĩtie kwikithia kila Mukenya ni wakwata kiwu cha ilu na kitheu cha kutumia. We hold this conference and exhibition today 7 years to the deadline of Agenda 2030 of the Sustainable Development Goals. Under this agenda, we committed to deliver on Goal 6 on access to safe and clean water. We also gather here to discuss integration of technology in increasing access to safe water for domestic and commercial use. Ainene kaundini ya Mombasa kabinani kala wetha aivingwa umbano wa mwaka u wa maundu mokoni ya kiwu na utheu vandu vake President William Ruto Gachagua no ikithisia kana serikali ya Kenya kwanza ni manenganite watho wa kuikithia kila Mukenya ni wakwata kiwu kitheu na yu nicho matete vamwe ene ienda kivathukanio kumanya kila matonya kwika nikenda kuikithia undu u. Close to 90% of our country is arid and semi-arid. These lands are home to at least 16 million Kenyans, hence the urgent need to increase our forest cover. We are taking measures to restore depleted or destroyed water towers alongside our plan of planting 15 billion trees by the year 2032. Formal and informal houses built on riparian land and other wetlands will not be spared. While manufacturing is one of the Kenya Kwanza pillars of uplifting our people from poverty to economic prosperity, will ensure affluents do not endanger access to clean and safe water downstream. Kenyans must take it upon themselves to support our efforts of protecting water towers and reservoirs. Those at the grassroots are frontline soldiers in conserving these water sources. Kikiuka kavinani kalanthi iyende na ikumbelwa ni thina wa uvindu kuwa maundu manzeve na kuwete maumu maingi vala munini wa President wenda Kenya meyumilasie na kuende unengane maendekethio mo alamena mo na mooni nikenda kwikithia ni mokitana na undu uwa uvindu kuwa nzeve. Climate change and its negative effects are no longer a concept. Climate change is a reality. It is with us here. And unless we act and act swiftly, the human existence is under threat and can no longer be guaranteed. We must make bold decisions, even if they are unpopular, to save our planet.
That is why we have to protect our water catchment areas, especially forests like the Mauvoo complex and other forests in the Republic. The life of the nation is bigger than pursuit of personal short-time endeavors. Ingi Gachagua niwenda serikali cia kaunti kukwatiania na ile nene nigenda kuigithia ni mami na maundu akithitoni kimwe. We want to partner with our friends and investors to open up northern Kenya, those vast lands, by building dams to have irrigation, to produce enough food and achieve our food security and make sure that we don't have again to go around with a begging bowl to our friends begging for food. It's very, very demeaning. Joseph Kitheka, ngilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Na indi twatanisia na Joseph Kitheka nitu kwamba osemba uthio muone mukuvi to muthio muone nitu kuka na Mauvoo kauta. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi ikala tene na tene ona suane yuma na suane yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe nisienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe ane wiki ya asiai nguveno ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake ane wiki ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu wao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete ni va kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia mawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Seovya maisha na insurance. Weni wisikana life insurance policy ni avatani kutethesya kwizuvya vamwe na andu maku. Ini insurance ya evinda yasa na mundu ni uivya kwa evinda yasa na ni tethesya evinda yukite ya thayu. Musi waku wi usuvyoni ethiwa ve undu ukethiwa. Uvo uwatokwa kune Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa.
Ni twasiokethia kuhekiswani serikali ya kaunti ya Mombasa ni umbo la kanani ni kubatha kimanza cha shilingi milioni yana imwe cia gukwata mbau ata imama kuyo kaunti ni sune kana kwa iliokwati wa ukangani ainene ya Shelly Beach ila ye sub county ni ya Likoni. Governor wa county Abdul Somad Sharif Nasir no wetie kana ngwata ni osia ata imama kuyo ni selete kwithe wanakielelo cha kukitia mavata mo na kuienda isiambe hizi BMU 16. Katika hizi 16, 12 tayari tushaziweza kuzifanya ziwe ni cooperative. Na sababu ya kuzifanya ziwe cooperative ni ili muweze kupata fedha. Serikali ya kaunti ya Mombasa katika bajeti hii inayoingia hii baada ya Julai, na mimi nashukuru na speaker na ma-MCA wa nguvu, wakishaipitisha hii bajeti kuna shilingi milioni 100 za wavuvi ambazo tumezieka, na Agriculture Finance Corporation wameongeza milioni 100 nyingine, iwe ni milioni 200 ziweze kuwafaa wavuvi wetu. Na mimi naomba pia kitu kingine, waziri hakikisha hawa watu wa BMU wote members wa enroll katika NHIF. Kama hawakuwahi kwenda kule, walikuwa baharini, tupate majina yao. Wale wachache walobaki tuhakikishe ya kwa wawe enrolled katika hizi NHIF. Hivyo nataka niseme leo tuna hivi vifaa ambavyo tunaviona hapa, Mheshimiwa Gavana. Tuko na paka cooler box ambazo zitasaidia katika kuhifadhi samaki wetu, na zile za kupimia na zile fishing gear. Gavana, tunataka yale maboti. Juzi na jana yule Gachieta liona, Gavana, nitaka unijibu hili swali baadaye. Yule Gachieta alifanya launching kule mambo ya maboti. Je, yale maboti kwa ukulikoni yashafika? Maana isije ikuwa ni ile propaganda PR ile yao ile ya launchiwa lakini hatuyaoni. Sijui Shebani mliyapata yale ya huyo kwa Jigiji, mliyapata maboti nyote watu walikoni? Hai, itakuwa hesabu yenu iko kwenye Kenya Kwanza watu walikoni. Itakuwa hesabu hakuna. Hesabu ilikuwa kwa huyo Raila Amolo Odinga. Ndio ilikuwa hesabu yetu sisi iko sana. Maboti hatujayapata, lakini Abdul Somad Sharif Nasir tutengezee maboti kwa watu wetu walikoni. Landing site is a tall order. Landing site is a big problem kwa wavuvi wetu, Gavana. Hapa kuna watu walikuja hapa wakajenga hospitali kama Stella Maris, kama Stella nani hapa. Wakatengeza hapa na nyingine siju Consolata. Walikuwa wako na pali padogo. Hivi walijipeleka mbele paka wakachukua landing site zote za wavuvi. Sasa jamani, hata kama mgeni akija yuwakaribishwa, mwenyeji yuwatupwa. Asante. Tisonga na mbe minisa wa utani vya Moses Kuria ni wakuli angaliko ya ulei enenge silikali ya Musumbe Dr. William Ruto mwanya wao kia nesema wadho ala ya nenganie kana ya nengie mwenende vinda ya kwiku ni ya malewe Kuria ya siya kanano mike na kuma silikali yeyo sa utongoi na iti vinda kana iti vinda ya nu ya kuthimwa ondo silikali ya Kenya Kwanza itho kumete. Ile wacha niwaambie, sisi hatuombi mambo mingi. Tunaomba tu nafasi kidogo tu tutimize ile ambayo tulikuja tukawaahidi. Hakuna kitu hata moja sisi kama serikali tunataka kufanya ambao hatukuja hapa. Tulikuja hapa Embu, tukasema pale Maguna, tukasema tutajenga nyumba, tukasema tutaleta viwanda. Jamani, mnataka tuwe wakora? Taifa yetu imekuwa inakopa pesa mingi katika nchi za nje. Imekuwa inakopa pesa kutoka nchi ya China, kutoka nchi zile zingine za ng'ambo kwa wazungu, na wanaendelea kutugandamiza. Ndio maana mnasikia kuna hii kitu inaitwa finance bill. Hii bill ya fedha tutaishughulikia siku ya mwisho pale Jumanne pale Bunge. Kwikwati okuthosia mosio mbeange kuthindhisya Uingereza itina kwikia wiwa nona ikundi ya Uingereza ya European Union. Musumbe Dr. William Ruto yasietambie ni yobetanga isya utandithya na kunenga Kenya mwanya wa kuongelanga uthosia wa sinduku Uingereza kitumini kiu kuongelanga ukwati wa aimi mandhi ya Kenya.
tuelewe ya kwamba hii agreement ambayo tumekamilisha kwa miezi 7 ambayo imekuwa ikishughulikiwa kwa miaka 7 na ingeendelea vile ilikuwa inaendelea, ingechukua miaka zingine nyingi. Wakati nimeenda Brussels, tumekubaliana na president wa EU ya kwamba hii agreement imeshughulikiwa kwa muda mrefu, tukamilishe kabla ya tarehe 30 June mwaka huu, na nafurahi ya kwamba tumekamilisha in time. Na sasa mambo mawili yatafanyika. Ya kwanza, tutaongeza ile mazao yetu ya kilimo na products zingine ambazo tunapeleka katika EU market. Pale katika EU market ni watu karibu nusu bilioni ambayo sasa ni soko ya taifa letu la Kenya. Na ni nchi 27 ambayo hii agreement itakuwa imewekwa sahihi kati ya Kenya na nchi 27 za EU. Na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunafungua soko kwa mazao yetu ya kilimo, kahawa, chai, mboga, maua na zile products zingine zote. Na vile vile tumeshakubaliana ya kwamba hatutakuwa tunauza mazao yetu bila ya kuongeza dhamana. Na ndio sababu vile vile tumesema sasa tutafanya partnership kati ya kampuni za Kenya na kampuni za EU ili tuweze kuwa na value addition, agro processing, manufacturing, ndio tuweze kuuza mazao yetu kwa bei ya sawa, tuweze kufanya ajira kwa vijana wetu kupitia hiyo mpango ya value addition, na vile vile wakulima wapate mazao zaidi. Na ni ya muhimu kwamba sekta ya kilimo ambayo ni sekta ya kwanza ambayo tumetambua kama manifesto ya Kenya Kwanza, tuishughulikie kwa mpango huu. Tulikake wanzane yumotai wa maondo maki mea ukantini akaunti ya Masaku James Kadhili pamoja na MC ya wadi ya Ikombe Frederick Teto nimenda amui kamanda ya kulungwa mituo yo kwisila maondo alamatonya umateria hata madhao Kadhili ainena itina wa kusia idhao ya mobile wa mao kuya magutano yata ni waisia kana amui kanimome na utalo munene va Kenya na edhiwa maika kwa tuamba unematonya kwa sia nziasio na kulika mituo ni mithuku. na tienda kwasia kitumi kila tithitote kwati maundu ma mathauni kana andu ma muika nimo aingi ndini wa Kenya na andu ma muika mena pata wa kuoto pamwe na andu ma muika nimetha na mapata unique na pato mu andu ma muika nimenda kuoto pamwe na kutawa kwa katika kuete mathau nditha ne binda ya kwikala ndi na andu ma muika tukamaelesya maundu maingi tundu no kuete no mubila no wotu mawete andu aingi pamwe cha keli pe uboula nithitwe niende around nditabitie andu ma muika kindu chambe ni kana mosungio maingi ma andu ma muika makaumu andu ni asu ma muika tundu be binda ibikitokethia andu ma muika matinda masembete kwa andu ala nene makatinda mathiniti ayumbe na ayumbe maeza na mausungio mama pata onthe ma andu ma muika etha ni pata wawia alama kandi kwa maofisi no manini lakini kwina mawia maingi no mambisya makaosh no mambisya kueya nguku no mambisya kueya mbui no mambisya kueya mbuku no maende makaima na makwata mbezi cionthethia mundu no wende na kila kingi mathau wa nitithitwe ti matumia tubetange andu ma muika kuma kuya mituo ni mithuku tundu aingi makusela twinamo pe alama nyusa bangi pe alama isa mikuka pe alama eka sindu mbingi lakini lata maetie pomwe na wethi akilepi na me mathauni aingi iti kusi maumite sindu inisu na malika na maketha me ala kwa kisunguta sia responsible young men and women kwa uchicho kitumitwetete maundu ma mathau
ti kukitomatanithia lakini ebe maundu maingi ala tuthio soma nthini wa maundwa nimethitwe mena utethio mwingi kwa muika witu muika uu witu ugetha ute na mathauni wezaithia wina thina mwingi nwese kwina madawa ya kulevya lakini ela twameta na wezaithia mena time na taitha mai concentrate together. I think it is also of course mwana ongi we also even siana mbingi we also want to know that we nurture their talents also nondo tisi anasio onde kana ti andu onde alama to no fit in white collar jobs twinjari tunini twathauki na andu kuthoka ngemu ngumu ituthoka nesa and that was a good night talents of these young boys of Yata kila kingi ngwendo tungia mheshimiwa witu mupea ulani kadhili na nondo wa kutunganisha kindu takije mwana pamwe na ngilizo kengi nitungia mupea stakeholders on the alam participated kwete kindu ki pamwe nondo wa wana youth maitu kila kingi ndi kwasia ndiye mwange kutungia mupea ngaba na witu ekulawe ngwethwa no response to banini kwete cheni cha analika mayata pamwe shukuru nondo wa mwana osu wa kukwata mwana wa uthauka na pia alama ethiro maito support ithita youth kuthauka football paute ne mobile unaoneka wile ta ute na support lakini oyuwe ngoshukuru nondo pe andu me humiliate individuals na magamu wako support Naine mwana musaisi haba uni twabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwana nusu nita wa Steven Mwema na indi tu na Teresia Mwende kwanzia meko ni muviana ndani wa kusaisi kuma mwambio mpaka muthia saa 3:30 ni tukuka ingine kenda tukueleze maundu ala methe wa mekika na indi tu na saisi habika